Pegah hilung munyo tulak kafarah sembayangnya bek lele tan leke breuh nyan dak yang ku pegah hilung munyo lele tan leke breuh hitat bisnis ku pegah hilung oh hai tu namanya pengedan yang pu bisnis ya bu dia mi ceputan ke begini ata mencukai kasau perut memangnya je gabuk je bodoh tu isu-isu itu ku pegah hilung munyo memang betul tenek pubut agama bek minta rezeki nan pubut agama je baiklah hai kan ikhlas mau zojiah hana tapena hai mesti 8 bosa nengku kali 200 kan 3 juta narto si man 3 juta narto mangan nak minta nengku tak urang lah tak nyau urang gasin ku pun dah lekai 20 bosa artinya kan wadah tenek jalankan seolah-olah kabutoi nyok kabutoi munau tayo hana tinggal nyok urang gasin meli tapu berat tak bantu Nabi Muhammad dianjurkan untuk membantu orang yang lemah fakir miskin itu dibantu kan malah tak cupit ule nyo yang long pegah tabe kan salah budro ni melewati batas sehingga ada tak salah baba orang kaya apakah hana laki minta buat tronton hande je laki tak barang ambil kadun dah orang kaya ya kan tidak pegah menang kan hana terima 18 ke ni pergi kalau pegah ke